Dhahabu njiro ya bururi wa Kenya ithiete na mbere giteaga riri wayo kumana na makumbi ma mathina maria magumiire urimi na wendia wa kahua. Mathina maya macungiriirie arimi kwaga mwihoko na urimi uyu uria ukoretwo ugithukumira bururi mabilioni ma mbeca kumana na wendia wa kahua nja wa bururi na ukunderu uyu niguo utumite thirikari iribaribe kugeria gukiria ruhonge ruru rutanahuka. Minista wa iganda Peter Munya augite mambite kwenjera kihumo gia thina uyu tondu miri ya thina uyu Munya arauga itambite kuraihu. Na ni vizuri tujue hizo shinda hazikuanza jana. Hizo shinda hazikuanza wakati President Uhuru alichaguliwa. Na hata hazikuanza wakati wa President Kibaki. Kwa hivyo ni shinda ambazo zina mizizi na tunajaribu na tunafanya liwezavyo kutatua. Na tutapanga wakati muhimu wa kuja tuzungumze hayo na nyinyi tukimalizia utaratibu wa cabinet ambao sasa karatasi na barua zile zote zinahitajika zitengenezwe siko tayari. Uteithio munini uria thirikari ikoretwo ikigeria gukinyeria murimi Munya arauga urorira moko-ini ma turianime na acio ni amwe ya andu aria marenda kweheria njira-ini ya thirikari na murimi wa kahua. Sasa hii tunataka kuhakikisha ya kwamba wewe ambaye umelima kahawa yako na umepeleka kahawa yako kwa factory kilo 20, wewe ndio umekabidhiwa hizo pesa directly wewe mwenyewe. Matuku meguka thirikari yugete na mubango wa kuhuthira mitambo ya kiriu kuriha arimi a kahua niguo gutigirira murimi ni akinyirwo ni mbeca ciake iria athigineire agitungatira kahua gake. Saa hii tunamalizia na bwana Mucheru hiyo utaratibu. Uwe na kandi yako, tujue kahawa yako ni ngapi, unapatiwa pesa yako, wakati inauzwa hiyo pesa inakatwa inarudi, ndio inangoja tena uwe patiwe siku nyingine. Arimi a kahua kuma icigo imwe ni makoretwo magiukirira kamiti cia uthuthuria ruhonge-ini rwa kahua makiuga amwe yao maretha njira cia gwitongia mehocetie kamiti-ini cia guthuthuria mathina ma kahua. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.